Niwe Nyamukuru Aisha akazarwa ebiro 2012. Aisha Nyamukuru abire natendekerwa Kaweweta Training School omurina Kaseke. Tineni akenda obire ne ushoko mwana twakumutoyisha hii. Agenda ane amagara marunju nonga atine shunga. Izoba rimwe yeburo mwenda shaha 3 zakasheshe aharwa 5 natunga esimu yakagwe ibambuza izina ry'umwana wanje bambuza ogu Nyamukuru Aisha numanya. Okulgira postmortem report ya Uganda People's Defense Force, Aisha aisirwe ndwara ya pressure kandi ayikizogwa hamheru ari kutwara mu irwariro Bombo. Cause of the death ningasi ekirikireko okufa kwa Aisha bakyesere increased intracranial pressure. So ekiro kigamba kitu cy'oruzungu omukana za kukiteka mu runyambare kujya mu kicenge obubiro yitwe umbashaho n'ububiro bwitaga irwaro aho nawe. We extend our heartful condolence to you and pray that Allah, that you may quickly overcome the pain of her departure. May Allah reward her good deeds and rest her soul in eternal peace. So kalenda yo kufa ruhangani wajigira konko muntu yafa oba yafera training aho kufera tukuhamanya nanye tinkumanya nkwenda kugiranta aho nkwenda kufera Abari muntu omwekambi atakutina abantu mama benatina kulya mabanza asindikayo Aisha aferira ha myaka 22 y'obukuru. Gashakwa Onesimus Ndianabo.